U ime Sjedinjenih Američkih Država, Irak radi na učvršćivanju vlasti i raspravlja o tome koliko oružane moći treba biti pod središnjom vlašću. Trenutno je fokus na PMF-u, narodnim mobilizacijskim snagama, što je uglavnom šiitska mreža milicija s jakim iranskim vezama. U razgovor se sada uključuju i kurdske snage. Kurdski čelnici zauzimaju čvrst stav. Oni kažu da pešmerga snage nisu milicije, već ustavno priznata regionalna snaga koja se ne može uspoređivati s PNF-om. Za Erbil, uključivanje pešmerge pod zapovjedništvo Bagdada ne bi bila samo vojna reforma. To bi moglo dovesti u pitanje samu autonomiju regije Kurdistan. Za danju raspravu s nama je Diliman Abdul Kader, osnivač organizacije Američki prijatelji Kurdistana. Diliman, zašto bi pešmerge trebale biti tretirane drugačije od PMF-a? Ako gledamo širu sliku, Bagdad želi da sve oružje bude pod državnom kontrolom. Hvala vam što ste pozvali. Snage pešmergi nisu PMF, nisu Hašd al-Šabi. To je nešto što moramo odmah prepoznati. Snage pešmergi postoje mnogo prije PMF-a. Imaju duboke korijene u kurdskoj povijesti. Oni su simbol otpora desetljećima pod mnogim iračkim režimima, uključujući i basističku vojsku Sadama Huseina. I službeno su priznati od 2005. godine nakon pada prethodnog iračkog režima prema iračkom ustavu. Snage pešmerge štite kurdski narod na terenu. U usporedbi sa PMF-om, oni su nedavno osnovani kao odgovor na radikalnu sunitsku džihadističku skupinu ISIS 2014. godine i oni primaju naredbe iz Irana. Financirani su, naoružani i zaštićeni iračkim ustavom, ali primaju naredbe od ajatolaha u Teheranu. Dakle, mislim da ova dva uopće nisu ista i mislim da je ovaj razgovor pokušaj slabljenja regionalne vlade Kurdistana i autonomne regije na sjeveru. Postoje li znakovi da novi irački premijer želi slabi Kurdistan? Mislim, što bi se zapravo dogodilo na terenu ako bi Bagdad pokušao prisiliti pešmergu da uđe u saveznu zapovjednu strukturu? Oni se osjećaju ohrabreno uglavnom zbog onoga što su nedavno svjedočili u Siriji s rasformiranjem i pokušajem integracije ovih sirijskih demokratskih snaga pod vodstvom Kurda na sjeveroistoku Sirije. To je vodio američki veleposlanik u Turskoj i posebni izaslanik za Siriju i Irak, Tom Barrett. Dakle, mislim da oni smatraju da Sirija radi na tome da sve različite frakcije dovede pod vlast Damaska i pokušavaju isto to ponoviti. I mislim da se s nedavnim imenovanjem posebnog izaslanika za Irak, Toma Barretta, osjećaju puno ohrabrenije da to mogu učiniti. Ali mislim da pešmerge neće dopustiti da njihov region bude oslabljen i razmontiran. Ali ovo naravno također stavlja veliki pritisak i na same Kurde, ali opet moramo biti realni, moramo biti iskreni u razgovoru. To su radikalne snage sastavljene od više od 60 različitih naoružanih frakcija. I neke od tih frakcija također drže teritorij i ne odgovaraju Bagdadu. Dakle, jednostavno nazvati to integracijom u iračku vojsku, to nije tema razgovora. Treba ih razoružati i rasformirati. Pa, postoji li neko lobiranje u Washingtonu ili nešto što američki prijatelji Kurdistana rade kako bi iznijeli svoj slučaj novom izaslaniku Tomu Barretta, kako bi osigurali da ova regija Kurdistan i dalje zadrži svoju autonomiju? Apsolutno, mislim, sa američkim prijateljima Kurdistana nastavljamo raditi na zagovaranju jačanja američko-kurdskih odnosa, a to uključuje i jačanje autonomne regionalne vlade Kurdistana i cijele regije. I dio našeg rada zapravo je bio vršiti pritisak na regiju Kurdistan da nastavi svojim putem prema ujedinjenju svojih pešmerga snaga. Kako bi iračka vlada poput ove ili posebni izaslanik za Irak poput Toma Barretta ne pokušavali zadirati i oslabiti regiju Kurdistan. I kad god za to priliku. Dakle, sigurno mislim da i Kongres obraća pažnju na to i mislim da treba dodati da Kongres to neće dopustiti. Kurdi imaju mnogo prijatelja u Kongresu, čak je i predsjednik Trump to nedavno spomenuo. Dakle, mislim da je na Kurdima, ako želite biti oslabljeni, nastavite biti podijeljeni na sjeveru i ne ujedinite svoju pešmergu. Ako želite biti ojačani i ako želite da se ovo pitanje ukloni iz razgovora o integraciji pešmerge u iračku vojsku, mislim da biste trebali ujediniti svoje snage pešmerge.
Pa recimo da su snage pešmerge ujedinjene. Kako tada gledaju na druge?